بسورة قاف في القرآن وقرأ قراءات من التبيان. Umar ibn Hattab sözde aytkanday, bir mamlekettin keleceğin körgün kese fangdur ila şababiha deydi. Aladın jaşlarına karagıla deydi. Eğer de jaşların ne jakşı bolgon bolsa, adab ahlaklı bolgon bolsa, Kur'an menen, sünnet menen, meçit menen alek bolgon bolsa, albatta bu mamleketin ne keleceği bar deydi tuğanlar. وملاذها من قسوة الأحزان وهو الغنى والنور والذكر الذي يسقي القلوب حلاوة الإيمان هو شافع ومشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن الحافظون الماهرون تعاهدوا آياته متشابها ومثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم خير أمتنا وأشراف الملا وهم الحماة وعدة الأوطان. رتل بسورة قاف في القرآن وقرأ قراءات من التبيان حبل متين مدمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات وما في الأرض يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نظير ولقد كذب الذي من قبلك فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن بكل شيء بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون وإن لك على خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Bugün gündemde atene degen nerse көңүл буралбай калды туугандар. Бардык жаштар телефон менен болуп калды туугандар. Ошо телефон айынан, тарбиянын жоктугунан, атене көңүл бурбастыгынан не болуп атат туугандар? Керек болсо оорулук деген маселе пайда болуп атат туугандар. Бул эч качан 70-ге 80-ге кирген чалкыбайт туугандар. Же болсо аялдар кылбайт муну туугандар. Ошо эле эмне болот экен? Кеченде көчөдө дайдыган бекерчиликтен же бир мектептин окуу менен алек болгон, же бир дини бир Куран менен бир намаз менен алек болгон, көчөдө тарбиясы калган, ата энеси көңүл бурбаган балдардан келип чыгып атат туугандар.
Ошондон ар бир ата-энеге кайрылып айтат элем. Ошол малыңа, букаңа кандай көңүл бургандай, көчөтүңө кандай көңүл бургандай, эгерде балаңа да көңүл бурганыңда аңизгече каар болуп калмагыла дейт элем туугандар. Ошондон урматтуу мусулман туугандар, келиңиздер, мына ушу жаштарга көңүл буралы. Ошондой эле мына Алла разы болсун. Мына ушу жашта жарыш уюштуруп берип, ушундай бир жакшылыктын башаты болгон, ошондой эле мына ушундай балдардын Куран жарышка катышыга, Куран жаттаганыга, араб тилдерди жаттап калганыга себепкер болгон. Мына ушу агаларыбызга да Алла разы болгон болсун. Тапканга Кудай Таалам берекесин берсин. Кудай Таалам дайыма мына ушундай бир жакшылыктан кол үзүлбөй кетишин Аллах Таала өз насип кылсын. Бирахматика я архамар рахимин. Musa İbrahim 55 oldu. 3. orun. Ekip aralığından 2. orun var. Muhittin Ulu Ahmet 1. orun. İlahi Bol Cabbar 40. orun. Olur. Allah Ekber diyoruz ya çok fazla. Allah Ekber. 30 bal menimle ekip ara cattagan bala uzutturdu. 90 bal menim.